Amavu n'amavuko ya M23. Umutwe wa M23 wavutse mu 2012 iturutse ku barwanyi ba CNDP bari barashyizwe mu ngabo za Kongo. Izina M23 rikomoka ku masezerano yo kwa 23 Werurwe mu mwaka wa 2009 bavuga ko atubahirijwe. Intambara naho ibirindiro byayo biherereye. Umutwe wa M23 umaze kwigarurira ibice binini muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane Rushuru na Masisi. Uyu mutwe wigeze kwigarurira Goma mu mwaka wa 2012 ariko yatsinzwe n'ingabo za Kongo za FARDC n'iza MONUSCO. Impamvu n'ibirego byo gushyigikira amahanga. Guverinoma ya Kongo ishinja ibihugu by'ibituranye cyane cyane u Rwanda gushyigikira M23, ariko u Rwanda rukabiheraho rubihakana ibyo birego byose, ruvuga ko ntaho ruhuriye n'umutwe wa M23. Ibihugu byo mu karere birimo Uganda, Angola, Kenya byakomeje kugerageza guhuza impande zihanganye. Imishyikirano irakomeje ariko nta gisubizo kirambye kiraboneka. Intambara ikomeje gutera ubuhunzi bukabije mu burasirazuba bwa Kongo. Bihura n'ibibazo bikomeye by'umutekano, imibanire mpuzamahanga ndetse n'ingaruka ku baturage. Guharanira amahoro no mu karere ni ingenzi kugira ngo hakemurwe aya makimbirane.